Što je rekao? Pa da vaše izjave nisu bile korektne. A nisu bile korektne, jer su bile točne. On je rekao da nisu bile korektne. Dobro, vidite da se Handžar medija, dakle ta medijska ukrađevina, prije 7-8 godina, dakle, Jutarnji list se trude u tome da izmisle neke apokrifne priče. Dakle, nisu sad više na razini gnostičkih evanđelja, nego sad izmišljaju nekakve događaje iz vremena 2017. godine, Plenković, Bruce Lee, Chuck Norris. To je služni po vama. Većina je autentična. Ima par blefera, ali većina je autentična. To su ljudi koji su, doprinjeli su jako. Ali kažem konkretno, ne znam, pa ne mogu vam reći više od toga da je Plenković zločinitelj. Ne zločinac, zločinitelj. Prvo ovako da jednu stvar raščistimo, jer vidim da se o tome dosta pričalo u zadnje vrijeme, dakle ovaj pad aviona, ukrajinskog aviona koji je nosio srpsko oružje i tajming Vučićeve eskapade. Dakle, činjenica je da Vučić danima prije tog pada aviona pripremao svoj dolazak u Jasenovac i da vjerojatno nisu namjerno srušili avion. Odnosno, nije povezano jedno s drugim. Dakle, danima se na tome radilo, međutim, napada na Hrvatsku, taj broj Hrvata u Hrvatskoj samo smanjuje. I ljudi se sve više postavljaju pitanje. Ali kad gospodin Vučić dođe kao predsjednik Srbije, ja bih volio da, jer ja vidim da on u zadnje vrijeme balansira neke svoje izjave. Pa je oko tog mita da je u Jasenovcu stradalo 700.000 ljudi. Molim vas. Pa nije. Ni blizu. Što 90.000 ljudi nije dosta. Dakle, nije 80 ili 90.000 i 700.000 baš isto. Evo, tebe se kao predsjednika Srbije u Hrvatskoj, ako to mogu imam pravo reći, očekuje da daš doprinos tome. Što se tiče odlaska u Jasenovac, mislim, ako je odlučio ići u Jasenovac, ja ne vidim načina da ga, na kraju ću ga tamo odlasiti. Četnika u Srbiji koliko hoćeš. Ustaša u Hrvatskoj ima, postoji ljudi koji tako razmišljaju, to je jako malo. Na tome nemoj raditi probleme tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Nisam rekao da mogu biti opasne za Europsku uniju, u tom trenutku to naprosto ne govoriš. Dakle, Rusiju nekako trebalo kazniti, ali ovo. Ja mislim da bi ovi studenti ovdje iz završnih godina prava, koji su u principu ipak mladi i neiskusni, ljudi bi pametnije smislili. To je neinteligentno. To je bilo na impuls. Jer do ovoga su vodili neke glupe ovdje. Na kraju, to sam govorio i studentima, morat će sjesti u Washington i Moskvu, bez toga neće ići. Rusi treba biti tretirani kao fenomen.